kliničkog odjela za profesionalnu patologiju i toksikologiju u Tuzli. To je jedini odjel koji mi imamo. Vi znate da je Bosna i Hercegovina podijeljena i to jeste najveći problem. Međutim, taj odjel djeluje kao jedan eksperiment za budućnost, jer nama dolaze upućeni pacijenti sa sumnjom na profesionalne bolesti i mi i kad ne ustanovimo profesionalnu bolest, mi djelujemo u smislu prevencije i intervencija koje bi spriječile razvoj kronične bolesti. Također i druge faktore rizika i bolesti u vezi s radom, posebno one koje su aktualne danas, to su bolesti povezane sa stresom, mentalna oboljenja, ergonomska oboljenja, koja su u stvari danas mnogo češća nego prave profesionalne bolesti. Ono što bih ja istakla, mislim da su diskriminirani naši radnici na području jugoistočne Evrope, jer smo im praktično uskratili verifikaciju profesionalnih bolesti i da ih je puno i umrlo i živi sa profesionalnom bolešću koja im nije dijagnosticirana. Mislim da postoje zakonski dobro rješene stvari na nivou svih naših država, ali da se zakon ne sprovodi u cijelosti. I smatram da je osnovni glavni gorući problem praktična edukacija, počev od dodiplomske nastave u medicini na katedri, koja bi trebala da da ishode problemom koji se prepoznaje kasnije u kliničkoj praksi, što nije slučaj. A zatim bi trebali možda osnažiti i edukaciju medicinskih sestara u ovoj oblasti, a potom poseban naglasak na specijalizaciji i subspecijalističkom stažu. Nekako se ima osjećaj da je medicina rada zapostavljena kao klinička disciplina i da se u stvari point daje ocjeni radne sposobnosti, što nikako nije dobro. To je jako teško pitanje. Veliki broj naših specijalista medicine rada u Srbiji je sve stariji i stariji. Mnogi su se opredelili da odu izabrane lekare. Tako da u ovom trenutku niko i ne zna koliko zaposlenih imamo lekara u oblasti medicine rada. Tako da je to sad velika nepoznanica. Kompanije strane koje su došle u Srbiju zahtevaju vrlo edukovane specijaliste medicine rada i tu se sad polako pojavljuje nedostatak edukovanih lekara specijalista medicine rada. I jednostavno postoji još jedan veliki problem, to je što je zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu koji bi trebao da reguliše i ovu oblast, medicina rada izostavljena kao obaveza poslodavca. U zakonu stoji u članu 41 mogućnost da poslodavac angažuje medicinu rada, a znate kakva je situacija kao i u Makedoniji, kad je nešto mogućnost, to ne znači obavezu i najveći broj poslodavaca naših domaćih, nažalost, se nije opredelio da napravi neke ugovore sa medicinom rada, za razliku od stranih, naročito poslodavaca koji su došli iz razvijenih zemalja, koji insistiraju na medicini rada. I oni insistiraju na nekim programima koji su vrlo napredni i naši stariji specijalisti ne mogu da zadovolje njihove očekivanja. Medicina rada u Hrvatskoj ima malo drugačiji status nego što ima u ostalim zemljama okruženja. Prvenstveno radi toga što je medicina rada u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. To znači da svaki radnik u Hrvatskoj ima jednako pravo na zdravstvenu zaštitu na radu kao što to ima i za opću medicinu. Znači, poslodavac jedan puta godišnje može izabrati izabranog doktora medicine rada, kao što to pojedinac radi za doktora opće obiteljske medicine. Djelatnost medicine rada može raditi samo specijalist medicine rada. U Hrvatskoj danas imamo oko 200 specijalista medicine rada i raspon osiguranika koji imaju skrbi je vrlo različit, ovisno o županiji u kojoj radi medicina rada. Dakle, medicina rada je u Hrvatskoj danas deficitarna struka, tako da možemo naći od 6.000 pa sve do 20.000 dakle, zaposlenika na jednog specijalistu medicine rada. Dakle, govorim o ugovornim specijalistima medicine rada.
Što to znači konkretno? To znači da praktički poslodavac ne plaća direktno za usluge medicine rada, kao što plaća u nekim drugim zemljama, već to plaća zdravstveno osiguranje.